Ha mi xeweta na ku va hi mi amukela eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Ku endlela leswaku mi nga saleli ndzhaku eka minongonoko ya hina, tlhela ni mi tshikelela na xidlokwana. Eka siku ra vu6 ra Mhawuri lembe ra 2022, Benny Mayengani na Mr Post ti ya ku nqwa Merve a xi lova eka ntirho wa unveiling kumbe ntirho wa ku hluvula, ntirho wa ku hangalasa nkosi laha ku nga ta ku karhi ku pfuriwa maribye. A hi khale Mr Post na Benny Mayengani va ha ku hlangana enkosini wa Buti Barclays Mathebula, naswona hi voni vuxaka bya vona byi fika byi va kahle swinene, lava nga tlhela va teka na swithombe swin'we kumbe lava nga tlhela va fika va teka na swinepe swin'we leswi nga fika swi hangalaka eka swiyenge swa mabulu, ivi va vona va karhi va hlekelela swin'we hi ndlela yaleyo. Mara sweswi ni vona ingaku swi nge vi hi ndlela yaleyo. Leswi endlaku ni ku swi nge vi hi ndlela yaleyo i ku hi nga rivali leswaku hi siku ra vu5 ra Mhawuri album ya Benny Mayengani ya huma, ene ha swi hleketelela leswaku eka album ya Benny Mayengani ku ta va ku ri na beef, ende ha swi tiva ku Benny Mayengani loko a beefa u beefana na Mr Post. Se hikokwalaho ka sweswo hi hleketelela leswaku Mr Post hi ku ta ku ri na tinghoma leti ti nga ta va ti karhi ti n'wi beefa, kumbe nghoma leyi nga ta va kha yi n'wi beefa ka album ya Benny Mayengani, a nge swi tsakeli ku tikuma a ri kusuhi na Benny Mayengani hi ndlela ya ku va ze va teka na swinepe swin'we. Hi ku hi tsundzuka hi lembe ra 2012 loko ka ha ku huma album ya Benny Mayengani ya Malambani, ku vi na risimu ra Sivara na Dlidlimbeta. Ku vi na van'wanyana va nga tshama va ri tlanga kumbe va ri chayisa laha ku ri na Mr Post. Ku vi na nkandziyiso lowu nga tshama wu jikajika laha Mr Post a kombisa ku a nga tsakeli ku va vanhu lava va tlanga risimu leriya laha a ri kona, hikuva a vula leswaku ri vo ri tlanga hi mavumu hi ku vona yena, hikuva va ri na problem na yena se va tlanga risimu leriya ku la ta n'wi twisa ku vava. Se hi vona ingaku na sweswiwani Mr Post hikokwalaho ka ku nga va na beef leyi nga ta va yi ri kona eka album ya Benny Mayengani leyi nga va ku yi kongomisiwa eka yena. Hi swin'wana swi nga vangaku leswaku swi nga humeleli leswi swi nga humelela enkosini wa Buti Barclays Mathebula swa ku va hlekelela swin'we va teka swinepe hi ndlela yaleyo. Se vakulukumba lava vambirhi ku vulavula ntiyiso ha swi tiva leswaku ri ve le ka mphikizano, un'wana na un'wanyana u lava ku va muhluri, ende hinkwavo ka vona a va pfumeli leswaku ri va hluriwa. Un'wana na un'wana u pfumela leswaku yena hi yena the best kumbe hi yena a tshamaka a hlulini. So leswi swi endla leswaku ri hi vula leswaku ri eka ntirho lowuya wa nhluvulo kumbe wa ku pfula maribye hi ndlela yaleyo ku ta va na ku hambana na loko va hlangane enkosini. Hi ku loko va hlangana le nkosini a va nga yelangi ku ya performa kumbe ku ya nyanyula vaseketeri kumbe valandzeri va vunanga bya Xitsonga, a va yela ku ya va ya chavelela va muti. Kambe sweswi loko va hlangana va fanele va ya tsakisa vaseketeri va vona, ene vaseketeri va vona va tiva leswaku vahisa lavambirhi a va kumani, se va fanele va ya fika va tiyisisa leswaku vaseketeri va vona va kuma leswi va lavaka swona. Hi ku Mr Post loko u fika lembe leri hi nge tluriwi, ma swi vona ku marito malama ma ya fika ma vavisa vaseketeri va Benny Mayengani. Na Benny Mayengani loko a fika ku a ni tluriwi hi munhu hi ku yimbelela kumbe hi mina ntsena ni kotaka ku yimbelela, marito malama ma ya fika ma vavisa vaseketeri va Mr Post. Se loko mi swi languta kahle mi ta swi vona leswaku ri vahisa lavambirhi eka siku leriyani a ni voni ku ta va na vuxaka bya kahle ku fana na leswi nga humelela le nkosini. Hi nga tlhela hi vula leswaku leswi nga humelela le nkosini a ku ri ku la ta bayizisa vaseketeri kumbe valandzeri leswaku va nga swi twisisi leswaku ku humelela yini kahlekahle eka vahisa lavambirhi, hikuva hambi ku ri vona vaseketeri kumbe valandzeri va sale va hlamele leswaku kahlekahle vahisa lavambirhi vo hi phutisa kumbe njhani na, hi ku hina hi tiva va ri ka beef mara se va karhi va hlekelela swin'we va tlhela va teka na swinepe swin'we. Hi ku endzhaku ka loko va ta va hlanganini va teka na swinepe swin'we le nkosini, Benny Mayengani u vi a ya posta ka xiyenge xa yena xa mabulu a ku ngwenya na nhlampfi swi hanya endhawu yin'we kambe ku na xin'wanyana xi hanyaka hi vutlhari. Se swinepe leswiya va nga fika va swi teka swin'we va karhi va hlekelela a humamisiwa rintiho kumbexana a ho phutisiwa leswaku hi hleketa ingaku vahisa lavambirhi se va phahlelani Marieta, kasi beef ya ha ri on exikarhi ka vona.
kambe naswona ku fika vanhu va hlekelela swin'we a swi bihanga, swi kahle swinene hikuva swi kondlotela vun'we. Leswi hileswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.